Reka nongere ngusuze kandi gwikaze nizire gukomeje kumererwa neza cyane kandi nizire ko nta kibazo kimwe gihari. Reka nihute no nshaka gutinda nsigaye mbona noneho. Rega no nimwe munyobora inzira yose munjyana nzajya njya mwansabye ko nzavuga byinshi ntitangiye ikiganiro. Banza ruko hari insinema itangira shaka kubibatwara umwanya. Reka tyo twinjira no direct tuninjira mu bintu byacu nta kibazo gitoya cyane kibirimo. Yemwe ibyabaye ku mugora kuri Haaland rero byakoze jokes nyinshi. Reka yenda nindi shaka tuifatemo cadre y'umunzani ko umunzani usiga uri part of football sinatu twenyine tubugira kuko umunzani ubundi uri global n'abantu batagira umunzani. Hano hari utumeze nk'udukoti twagiye dufatwa nyuma yuko City imaze gutsinda Leipzig ibitego bigera kuri 7-0. Akambe dore ngaka karavuga ngo Pep Guardiola yakuye Haaland mu kibuga kugira ngo saving record ya Messi yo gutsinda 5 Haaland atabirenza. Ariko ino foto iriho y'umuntu abatariko kakanwaje mugatekereza ati yakuye Haaland mu kibuga kugira ngo saving record ya Messi Haaland atayikuye atakakanago mwagatekereje akubasanga ibintu Pepe yavuze nyuma ya match byo ntago bifitanye isano katuvugije kuri ntango muze kuza kumbwira turi kuganira ariko turatanga muri information. Ko nyuma ya match Pepe yavuze ngo twabigata mu kiganiro cyatambutse Pepe kavuze ngo ku myaka 22 ngaza kuko Haaland yambwiye ngo nkuye murashaka gutsinda hat-trick ebyiri. Pepe yavuze ngo ngaza kuza gutsinda hat-trick ebyiri mu myaka 22 ngo byari ku boring ate kuya 22 gutsinda hat-trick ebyiri it will be boring ate byari ku boring. None ngo kino cyemo kuri twngo football Joe ni hando yabo bavuze ate mu bitekerezo murebe tuze kumukuramo murumva murumva yashaka gusavinga record ya Messi niyo mpamvu yamukuyemo. Hanyuma kandi hirya batubwira bati atize ko byukuri ubundi Haaland ni iki tumuke what more does bro need to do ati ni kimundi Haaland akeneye kongera gukora apart ibyo yakoze kujya kano kanya ibitego 5 atsinze mu byukuri ati niki akeneye kongera gukora apart ibyo yakoze ku mugoro. Akandi kantu kajewe nako twakwiye ku cyo cy'amakuru katubwiye ngo ku myaka 22 y'amavuko 22 years old brought Haaland has more Champions League goals than Luis Suarez and Wayne Rooney. Hangana wa naganje byanditse bino bintu nyine baba bishyizemo ngo atsinze ibitego byinshi kurusha abantu bagabo bandi ariko nyine nyuma Champions League kwisi ibyo nashaka kugarukaho mu mbabarire ariko ni joke rawo kabisa igaragaza ibyo Brought Haaland yakoze ku mugoro. Ubwo nubango n'udu troll twaduhereho tugaruka ku kubyo uno umuvandimwe twa Brought Haaland yakoze kabisa. Hanyuma utundi natwo rero katubihero nye twitware gutye kuko ikiza cy'umupira ntago cyadukora ibindi ngo tubigire intambara cyane ngo ku kipe Guardiola yakuye mu Brought Haaland ngo reba message yamwandikiye Kazari yakora WhatsApp yiwe ngasanga message aramwakira ngo amaze gutsinda 5 ngo what the fuck are you doing kamaze gutsinda 5 ibindi gukora ibiki ati substitute buta gukora mu muturage uri kubyumva abo akari nyine nakane kano kagiye kaza hanyuma ngo kuri troll ati one of the European best young players and Croatian Maguire he was agakano no karanarenze ngo uyu muhungu witwa Josko Gvardiol dufata mu defenseur mwiza ku isi yagize amanota 4 n'igice mu gihe Brought Haaland yagize 3 Aprita yagize 9 n'ibice 7 ku 10 ati umwe mu bari barataza mu beza cyane ari kumwe na Maguire mu Croatia nka data nago byogeye ku mugoro uri kuyumva akaba rero araka joke bazanye ku mugoroba. Dore ni troll kutubwira ngo City imaze gutsinda Leipzig ibitego 7 byose ku busa. No muntu kwe muri lete yazi kwemo ngari ko ndari Manchester United zizwe 7 ngo mute mwibuka ibyabera ni Philip none yakamara nete akabona ikirango si cya Manchester ahubwo ni cya Leipzig ni nyine zino Bulls zabo zo mu kirango ariko kwambara nete akabona ni Leipzig ariko yazi gukora bakora Manchester United akibutsa abantu ibyabere hehe Anfield Stadium nibyagiye biza kabisa. Ino video yo sinzi ko nibuze kuyikina niba namatse yikinyi banza banshamo 2 urumva banza ako nta kibuze kuza ko ntwari nginda yikina nginda yikina kabisa. Uno motari yagiye araje agize hadi rw'imodoka ayikubitaho ukuguru nyine meze nk'uri kuyitera umugeri ubwo kuyitera umugeri yikubita ngo ni Leipzig ngo n'umunyezamu Leipzig nguri kugerageza guhagarika Brought Haaland ngo n'umunyezamu Leipzig nguri kugerageza guhagarika uri kugerageza guhagarika rutazamu witwa Erling Brought Haaland wa Man City ku mugoroba kabisa. Hanyuma kandi iyi foto dore ni Jose Mourinho ameze nk'umuntu uri muri parikingi ati Haaland ategereje Pep muri parking
ngo amaze 30 amutegereje muri parking kugira ngo amubaze impamvu yamukuye mu kibuga 30 minutes muri parking kugira ngo amubaze impamvu yamukuye mu kibuga ni Jose Mourinho niwe bakoresheje urumva ubwo ngubwo akoneka kandi kagaragaye ko ntabwo kari kuri Brot Haaland ngo Ederson Moraes yakreye logo ya Bundesliga. Wana Bundesliga ifite logo ngira ngo logo Bundesliga mukwireba. Noneho hano Ederson Moraes afite uburyo yakoze protection ya baro hariya urumva ubwo nibuka ino reaction like ibi byabaye ubwo yasokaga yakoraga sorti akagenda agakina umuntu ntibagire ikintu bamutwara urumva nibwo bintu bisa naho byabaye urumva bakabi nyine yakubise umuntu batekereza ko bizo kuza kumana ubwo kuza kwangira bariye Timo Werner kuko isazana ibibazo by'umuntu muremure cyane anga bituma muhana cyane ibyo nibyo yagiye nyine ni iminzani yagize nyuma rero ino video ni Ederson Moraes umuntu muri kundi guseka ni Ederson Moraes wakoze ikosa rero agiye kubona abona bahanye Haaland aranje araseka arabeba araza ati nuko byari biteka kabisa urumva akaruko byari bimeze mu gihe kandi okay uyu ni mizani yagiza urumva okay ni mizani yagiza ku mugoroba none iyo ariyo mizani isa naho ikakaye cyane kurenza indi yose yagiza ku mugoroba n'ibindi rubwo turaza kuza reka twigire mu makuru noneho ayandi ariko ubwo n'umunzani tukaduhereyeho amakuru rero tujye kwahera kuri equipe ya Liverpool. Muri Liverpool sasa noneho bafite match ikomeye cyane kuri umunsi w'ikipe ya Real Madrid mu mukino wo kwishyura wa Champions League umukino banza wabereye Anfield. Ikipe ya Real Madrid itsinze ibitego 5 byose kuri 2 munzaza gucwamba namwe mukenesha wa deals ibintu mwihayeja ngiye muranzetse zamurya amafaranga mwenyine diri twazikoze niki nidutangiye kubabwa atakoze meze bite mwaguze umunyu mutangiye mu dutuke ngo hange nzaranga ibiki muranzetsa hasi hejuru. So Liverpool rero Liverpool Pep Guardiola Jurgen Klopp ati niyo twaba dufite chance ingana na 1% tugiye kwigerageza. Mene magambo Klopp ari gutekereza gukorera ibitangaza mu gihugu cya Espagne n'ikipe ya Real Madrid ariko ahantu bivuga ko ikipe Chelsea agiye kwabonera tike iyi match yaza kuza kwa rumuri kabisa. Klopp akaba rero yagaragaje ko ikipe ngiye gucyama imbaraga nyinshi cyane ubwo no gutegeka tukareba niba koko Madrid aza kuza ko ibitangaza kuri umunsi kabisa Liverpool mutoza bakabatekereza ko byukuri ngo haracyara amahirwe ko bakora comeback ati haracyara amahirwe ati mwibuke byabereye Anfield tugaragwa ikipe twa Liverpool plutôt tugaragwa FC Barcelona ati haracyari ibitangaza cyase bishoboka kwa byaba kabisa tukatwakora gatangaza nyuma yuko ino kipe Imana agiye gukina FC Barcelona kabisa barigaragara bayita ibitego kimwe ku busa match rindirangira n'ikipe itagize ikintu kimwe bikoramo kabisa akaba rero Klopp rwose yatagiye kuvuga ku by'ukuri ko ibitangaza bishoboka cyane Madrid buriya ze kwa ntago ari inzozera ibitangaza Madrid sha Liverpool akaba rero bategereje kuza gukora kamba kagatangaza kuri umunsi wo kuyanga amaso tukareba akaba ari magambo ya Pep Guardiola ati ibyo navuze nyuma y'umukino w'ibyumwe bitatu bitambutse mvuga ko Madrid igomba kujya mu cyiciro gikurikira turi munsi nabisubiramo kabisa ati ibyo byumwe bitatu turabize ko mu by'ukuri twa tubizi ko mu cyo tugomba kuza gukira kandi uyu nguyu akaba none ati niyo twaba dufite chance ya 1% ati tugiye kugerageza ati muri iki cyumba 100% by'abantu barimo batekereza ko mu by'ukuri nta mahirwe dufite atari ko ringe umuntu nyine utekereza ko hari niba dufite make ati no kino cyumba turimo ariko n'abanyamakuru ati nta muntu uri gutekereza ko ari amahirwe dufite atari ko ngiye gutekereza ko dufite amahirwe make yakabisa atari ko nuko bimeze kine ati nuko bimeze nakinza kuza kubirenzaho ati tugiye kwitonda cyane turi ko twatsinda turi ko natwe turabizi ko tuzakiza cyane kabisa ati ni Madrid turabizi ko Madrid ati bafite ibitego bitatu imbere yacu nyine baturusha ibitego bitatu ntago ari ikintu by'ukuri wakifuza kugira ati nko kuri Christmas atari ko nta kintu tubize kuza ko turi gutakaza kabisa ati tugiye kwenda dutanga n'umutima n'ibihaha byose kabisa iyi match mbabwira ko mugenda mukayigura cyangwa muraho ngaho gusa munani muzi niki ariko ntago nababwira ariko mwebwe nanababwira ko muri abantu banjye kwanza mwebwe kwanza abantu banga kuri channel YouTube barya Nyoza Talk Sports nta numwe nzishyuza reka mbabwire muri weekend match nzakora plutôt ibiganza zakora muri weekend kuwa gatatu nzabaha Shwadil ngera mu makipane na Sunday by Shwadil kandi ikindi mbibutse ni umukino ntago it's a game muri game you lose or you win gisa bishoboka nuruzinga umenye kari game nutsinda umenye kari game you enjoy siko bimeze atazaje munzaye nkura nabo mashata gatapata ngo watumye nshya ngo watumye ngo miliyoni zanjye zicyana no mukino mujye mubabarira akaba rero
ariko meze kuri Jurgen Klopp ndetse na Liverpool muri rusange kabisa mu match bari gutegura kuri munsi bagomba kuza gukina rero i Madrid, ubwo tugomba kuza kuyanga amaso ariko biza kuza kugenda kabisa. Hanyuma kandi abagabo barimo Steven Gerrard, Frank Lampard ndetse na Scott Parker bose rero bakaba uko ari batatu bagomba kuza kuvamo umutoza umwe uri buze kuza gutoza ikipe y'igihugu y'Abongereza y'abatereje imyaka 21 mu gihe bitwa Lee Casley. Urumva ngo bivuga ko bivuze kuza gusohoka agashaka kandi yerekeza nyuma y'uko rero akoze akazi ke muri Euro y'abatereza imyaka 21 kabisa. Aramutse agiye rero ngo FA ribuze kuza kurira mu bari buze kuza kumusimbura igashaka hagati ya Steven Gerrard, Frank Lampard ndetse na Scott Parker, bagashaka mu bibuze kuza guhabwa rezo nshingano zo kuba ari buze kuza kuyobora ino kipe y'igihugu y'abatereza imyaka 21 kabisa. Mu gihe rero Lee Casley ari buze gusohoka akigenda none ko batatu bose nabashomeye kujya kano kanya nta ngufite akazi. Casley akaba rero yaratoje amakipe atandukanye za Brentford, yatoje buriya na za Birmingham, akaba yarakoanye na academy kipe Man City rero gusa kujya kano kanya rero akaba ari umwe mu baselectionnaire b'ikipe y'igihugu y'Abongereza rero akaba yarakiriye match ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'ikipe y'igihugu ya Croatia ku munsi wa gatanu, bakakuvuga ko rero ngo nyuma y'irushanwa kabisa barimo muri Romania ndetse na Georgia nimara kurangira ari azasohoka mu ikipe y'igihugu y'Abongereza y'abatereza imyaka 21 agasohoka akigendera. Nyago mwibutse ko na Gareth Southgate yabanje kunyamba mu bato mbere ko aza kuza guhabwa ikipe nkuru y'Abongereza, ubwo nabanga bazaba ari zo nzira bwo no kuyanga amaso rero koko baramutse bayifashe bashaka kuzagira ubushobozi bwo kwibyaza umusaruro urumva cyangwa se bakaba bakora ibimeze nk'ibitangaza kabisa bwo no kubitegeka tukareba ko biza kuza kugenda mu gihe kandi twihutana amakuru akomeje kuvuga cyane mu mikino. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwemo uruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukora na siporo, amajezi meza cyane agizwe kabisa y'amakipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazino usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti ndakubwiza ukuri bya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakoti ava muri za Turukiya, amakoti ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, none amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza yaba n'amakoti yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta ndi bacuza amatelefoni, ubundi gahunda twazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 22 88 Bismart Rwanda bakwatsi. Ari umugabo w'imyaka 24 y'amavuko ahanwe amezi 4 yose agomba kuba ari mu gihome, ngo ni muri prison, ari mu gihome ndetse akanacibwa mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru mu gihe kingana imyaka 3 nyuma yo kugaragara ko ari we wagize uruhare mu kutuka mu gukoresha amagambo y'irondaruhu kuri social media platforms atuka umugabo witwa Ivan Toney. Byatangajwe n'ikipe ya Brentford n'umugabo ntago amazina yagiye hagaragara, ariko batangaje ko ngagomba kumara amezi 4 mu gihome ndetse bakamara imyaka 3 yose atagaragara mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru kabisa. Ubwo nuko biteye. Hanyuma kandi ikindi cyo kitandukanye niyo nkuru, reka iyi nkuru nyisasire muri buno buryo. Ku munsi w'ejo twabonye inkuru byatangiye kuza bitubwira Messi muri Al Hilal yo muri Saudi Arabia. Noneho izi nkuru zije zitubwira uko batubwira ko ngo Messi ngo yaba arabaciye ngo miliyoni 600 z'amayero. Urumva ngo miliyoni 600 z'amayero kugira ngo abe yajya muri equipe ya Al Hilal muri Saudi Arabia. Hanyuma rero mu nyuma yaho duhita tubona inkuru nako n'amafoto yise agaragara ya papa wa Lionel Messi, George Messi, yakirwa Riyadh n'ababaga b'abashehe b'Riyadh aho mu bitoro. Tubona amafoto bari kumwakira ati muzika agiye kudiringa diru, batubanza za miliyoni, batubanza Messi kuko Messi ntarasubiza page, yanabwiye ko aribuze kuza kubasubiza, yabwiye rya mama kwezi kwa kane sinuko igihe yabwiye azasubiza ikipe ya Paris Saint-Germain niba azaguma hariya cyangwa se propose ba page amuhaye azayemera. Urumva so uno mugabo rero George Messi atagaragara ari Riyadh baje kumwakira
ukugaragara ari Riyadi baravuga ati Karabaye nyamara Messi agiye kujyayo hariya mu nyuma gatoya duhita tubona ni nkaga short story nyine ndi kukubwira ku byavuzwe cyangwa se n'ibyanditswe ku munsi w'ejo byabaye byose kuri ino saga yari rero ko ku munsi w'ejo yaravuzwe cyane. Hanyuma duhita tubona nanone inkuru itubwira ko uyu mugabo agiye muri Saudi Arabia atagiye kuganira n'abaho ku masezerano Messi cyangwa se mu kuba muri Saudi Arabia Lionel Messi ashobora kwerekezayo, ahubwo ko agiyeyo mu gutegura urugendo rwa Lionel Messi ahafite mu cyumweru gitaha, kuko ari ambasaderi w'igihugu cya Saudi Arabia mu bijyanye na tourism, mu bijyanye n'ubukerarugendo. Ubusanzwe n'undi Messi ni ambasaderi w'iki gihugu cyo turabizi, byo nsanzwe mbizi ko ari mu ambasaderi wacyo mu bijyanye n'ubukerarugendo. So uno mugabo rero witwa George Business wa Messi bamubonye ageze mu gihugu cya Arabie Saoudite Riyad aje kwakirwa n'abashehe bati Karabaye baje kuganira uburyo Messi azagera hariya, gusa ntiwamenya. Ariko nyine kukubwira short story yabaye ku munsi w'ejo nibwo yasasoka Alex tubwira ngo Messi ntago arata igihe cyo gukina umupira ku gasongero kirarangira, aracyatekereza gukomeza gukina umupira ku gasongero, ndetse yewe ngo ntago ari buze kuza kujya mu gihugu cya Saudi Arabia ubu ngubu. Uri kubyumva? Ibi ngibi bije muri ahazaza ha Messi hari kureberwa mu ndorerwamo cyangwa se mu makipe ane. PSG arimo kujya kano kanya FC Barcelona, Al Hilal ndetse n'ikipe ya Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakipe yose biho bivuga ko Messi ari buze kuza gushaka imwe azirekezamo mwaka utaha imikino, ariko byose nyine ntawe yamenye kuri kwabyo ngo nukuhe. So iyo version rero biraje izitubwira ngo Messi ngo kubera ko ari ambasaderi w'igihugu cya Arabie Saoudite mu bijyanye n'ubukerarugendo nibyo se agiye kudirenga, kuko bari gutegura urugendo rwa Messi rw'uko agomba kuza kwerekeza mu cya gihugu mu cyumweru gitaha. Akimara kugaragara bakanatuga niyo reaction, twahise tubona noneho ifoto ya se. Iyo foto twayihawe na Gerard Romero. Twese tubona ifoto ya se arandinga i Barcelona ku munsi w'ejo, umva nta n'amasabire yanyuzemo. Twaje kubona tubona ifoto ya se arandinze i Barcelona avuye i Riyad aje Barcelona. Yaraje gukora iki? Ntago mbizi. Icyo cyo ko twabonye arandinga i Barcelona we n'umuhungu we muri na Messi wamuvana mukuru wa Messi, umwe wigeze gukora amabara yitwa ngo Rodrigo Messi, maze ko twese mbyibuka neza. Urumva nawe abararandinze i Barcelona. So ntawamenye ibyo bari bajemo. Barcelona ahantu ameze nk'iwabo babagiye kirekire cyane, bafite inshuti y'umuryango. Urumva gusa iyo shot story kuri Messi ibigenzi muri ubwo buryo kabaye ku munsi w'ejo. Nagira indi reaction izaza tuzabikorwa inyama kuri byaranze nk'ubu Elshingito TV niyo tubwiye ko ngo Messi afite salary ya $600 y'amayero agomba kuza guhabwa mu gihugu cya Arabie Saoudite. Mu nyuma abanyamakuru bo muri Turkiya ndetse n'abandi muri Arabie Saoudite no batubwiye ko baje kuza kudiringa kuri iki baje kuza gutegura urugendo rwa Messi iri hadini byinshi nk'ibyo kabisa byagize ku munsi w'ejo. Fabrizio Romano yatubwiye ibyavuzwe na CEO wa Inter Domira witwa Giuseppe Morata ku bijyanye n'ahazaza ha Romelu Lukaku. Yongeye kuvuga ngo Lukaku azagaruka mu equipe ya Chelsea kuko is a straight loan. Ati birimo ko twaganira tukajya ikizagenda, ariko ntago ari muri conditions za cyane kujya kano kanya turacyategereje ko niba Lukaku ashaka kuba umukinnyi twahoranye mu gihe cyatambutse, ariko ntago aragera kuri level nziza yo kuba umukinnyi twakwifuza cyane, cyangwa se ati umukinnyi ne uragera mu bihe yahozemo ku buryo twakwifuza kumugumana ahangaha. So arongera kandi Fabrizio Romano atubwira nanone ku musore witwa Josko Gvardiol. Aratubwira ngo Josko Gvardiol ni umwe mu bakinnyi Man City iri gupolitiza cyane muri iyi samu. Ati Chelsea equipe ya Liverpool nazo zirinterese cyane mu gushaka mu defense w'umunyakroate cyangwa w'umunyakroatia wagaraguye ku mugoroba. Ati Chelsea equipe Liverpool zose zira mu monitoring, ariko City yamufashe nka priority. Impamvu City kumufata nka priority batekereza ko witwa Aymeric Laporte ashaka kuzakeza mu gihugu cya Espagne mu minsi mike cyane imbere akajya mu equipe ya FC Barcelona hatagize igihinduka. So kuko bombi ari abagoshero bakumva bamutsabonye Josko Gvardiol byaba bihagije kugira ngo aze kuza gutwara ariko bimeze. So ni inkuru zango ziri kuvuga cyane dukurikirana turebe. L'equipe mu gihugu cy'Ufaransa nayo iratubwira iti Oussema Aouar ategerejwe kuza gufata icyemezo kuri International Alliance akareka gukina ikipe y'igihugu y'Abafaransa agakina ikipe y'igihugu ya Algeria. Ngategerejwe kuza gufata icyemezo kabisa akaba yaswitchinga akareka gukina ikipe y'igihugu y'Abafaransa akajya gukina ikigo cye cy'amavuko cya Algeria cyo ku mugabane Afurika mu gihe gitoya kiri imbere. Ese bizakunda byose tuzategera turene. Umuso kino ikipe ya Olympique de Marseille yo mu gihugu cy'Ufaransa ngo ni information cyo kuri ikipe cya Duhaye. Hanyuma kandi ikinyamakuru cyitwa TNT Sports Argentina ni cyo mu gihugu cya Argentina, of course birumvikana. Uri cyitwa TNT Sports niko cyitwa ubundi.
akenshi iyi kino kinyamakuru inkuru nyinshi zo kuri Argentina niyo baba bafite ikintu cyitwa ubwino ku nkuru zo muri Argentina kuri TNT Sports. Batubwiye ngo Pep Guardiola yagiranye ibiganiro na Alexis McAllister kugira ngo areke muzana ikipe ya Man City muri sama igiye kuza, ngo ibyo biganiro byarabaye ndetse ngo biranatekerezwa cyane ko ashaka kuzamuzana muri ikipe ya Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese birashoboka? We have to do what? We have to wait tukareba koko byakunda ko Pep Guardiola yazabona ono mu World Cup winner akamuzana mu ikipe ya Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza, ko arabizi neza ko azatandukana n'abakinnyi bamwe na bamwe hagati ya 2 na 3 harimo abazasohoka, kuko simbona Ilkay Gundogan, simbona Bernardo Silva, simbona Mikel Laporte bose baguma muri ikipe ya Man City muri mwaka utaha w'imikino. Birashoboka cyane, ariko still best n'ibigo bishingiye ku makuru ari kujya kano kanya. Ikinyamakuru The Times kitubwira kuri projet iri kubera i Kigali mu Rwanda. Kigali mu Rwanda, tugira projet kuri Kigali mu Rwanda, batubwira ngo FIFA cancel inama idasanzwe ya FIFA izabera ibintu byinshi, harimo no gutora perezida cyangwa igihugu mu rwego FIFA cyase no kongera kumutora none koko Gianni Infantino azakomeza kumuyobozi wa FIFA niyatagiye gihinduka. Bari kutubwira ngo muri iyi nama niyo bazemereza forma y'amakipe 48 agomba kuzakina igikombe cy'isi. Urumva ubone ko ngo ni forma kuri Club World Cup ya forma y'ama club irateguye. Urumva y'amakipe 32 agomba gukina FIFA Club World Cup igomba gutangira mu kwezi kwa 6 no kwa 7 kwa 2025, bakakubwira ko muri amakipe 32 12 zabone ku mugane Burayi kugira ngo bazatore. Rero muri amakipe bizasaba ko harimo ngo yitwaye Champions League 2021, yitwaye Champions League 2022, 2023 na 2024 azajya abona ticket direct, ndetse anani makipe 8 azatorwa bishingiye kuri coefficient ranking, uburyo rutana nyina komeye ku mugane Burayi, akaba 12 akaba ari yazitabira iryo rushanwa. So byose biri kuvugwa rero, ubwo tuzabanga amasitoro ko bizagenda ango ni ku makipe bivuga nyine ko ashaka kuzakira igikombe cy'isi nyine bakakubirumva ni ibintu bazajya bakora mu gihe cy'imyaka ine nyine. Nuvuga ngo niba kiza 2025 ikipe twaye igikombe ikipe twaye Champions League 2021 izajya itabwa amahirwe yo gutikina igikombe cy'isi cy'ama club kabisa. Urashaka kugikora nk'igikombe kizaba gikomeye cyane, tubona kuyanga amaso rero tukareba uko bizagenda kabisa. Akaba rero kiri gikombe cy'isi cy'amakipe 32 kigomba kuzajya kiba buri myaka ine kuva muri 2025, nango kizaba 2025 kigaye 2029 mu kigali 2033 niko bizajya bigenda kabisa. FIFA rero ikabishaka kubisimbuza irushanwa ryari buri mwaka n'indi rushanwa by'ukuri beze nk'irya bakarisimbuza nyine iringiri mu by'ukuri kugira ngo ryari ba ari ryo rikomeye cyane mu by'ukuri dusone kuyanga amaso tukareba uko bizagenda. Ikindi tukivuga kuri FIFA ko muri biti kugenda cyane nuko ikipe igihugu cya Morocco cyamaze gusimba igihugu cya Ukraine mu bihugu biri guhatanira kwakira igikombe cy'isi mu 2030. Bize ngo Morocco rero yiyunze ku gihugu cya Espagne n'igihugu cya Portugal mu makipe ashaka kwakira igikombe cy'isi cyo muri 2030. Nguko uko bitera amakuru menshi ariko kamenya nganda gatandaza kugaruka mu kanya no tugaruke n'andi makuru akomeje kuvugwa cyane kabisa mu mikino. Ngushobye cyane gufasha umwanya rero kumva kino kigananga kuri Nation ya YouTube yabarya Nyonza Talk Sports. Mwifuje komeza kugira umunsi mwiza cyane, uzakomeza kuryoherwa na gahunda zose twaguteguriye kuri munsi.